jira sa'a kanatti hayyoonni keenya nutti callistanii jirtan nutti ustanii jirtan akkanatti isin hin beeynu nuti akkaataa isin itti barree qabna isin sagalee nuuf taatan isin nuuf iyyitan isin nuuf dirmattan isin buqaasaa keessa keenya nurraa himtan isin haamilee nuuf taatan karafe hirribaa kaastan arra garuu nutti callistanii jirtan haqa walitti himnaa arra ustanii jirtan akka dur hin jirtan maal taatan maaltu isin mudate kana qofa naa deebisaa gaaffii natti ta'ee jiraan ganaa lafarra isaan deemsisna gatii isaan godhan waan ummata irratti isaan godhan kana isaan kabarchiisu teenya takka takkitti isaanii jechuun Oromiyaa irratti akka firii bishaanitti facaanii jiraachuu isaanii ni irraanfatan itti fakkaate isaan wayya rabbiku isini galeemi sagalee kanaan dhukkubaa bara Oromiyaa irratti akka firii bishaanitti akka firii bishingatti facaanii jiraachuu isaanii san irraanfatanii jiran gizee morma Oromoo kutanii iyaw jaani እናንተ ቆይ እኔ የምለው ኦሮሚያ ላይ ብትን ብላችሁ እየኖራችሁ ኦሮሚያ ላይ ጭቅቅታችሁን እያራገፋችሁ ዛሬ አንበር አካውንቲ ከነ ወኒ ጃንጄቲ ጭቅቅታችሁን ኦሮሚያ ላይ ታጥባችሁ ቀማላችሁን ኦሮሚያ ላይ አራግፋችሁ ኑሯችሁን በጫማ ሳይሆን በእግር መታችሁ ጫማ ለብሳችሁ እስኪ ስኒከር ታኮ ጫማ ለብሳችሁ ዘንጣችሁ ዊግ አርግታችሁ ሰው መስላችሁ ዛሬ ግን የኦሮሞን አንገት ቆርጣችሁ ስትሄዱ እኮ በአይናችን አይተናል። ይሄ ደግሞ እያዳሚሽ ዋጋ ያስከፍልሻል። ሁልሽም ተጠቅልለሽ ወደ ጎንደር ነው የምትገቢው። ካሁን በኋላማስ በመሬታችን አልተከበርንም። በመሬታችን እየሞትን ነው። ካሁን በኋላ እንደዚህ እንኳን አንሄድም። በፍጹም እያዳሚሽ እያሰብሽበት እያዳሚሽ ሁሉሽም አይተናል። ምክንያቱም አንድ ሰው ግዴታ እኛ ከአማራ ስለሆንክ ብቻ አይደለም ጥላቻ ያለን ገባ ነፍጠኛና አማራ የተለያየ ነው። ግን ከዚህ ህዝብም ጥላቻ እንዲኖረን ከዚህ ህዝብም ችግር እንዲኖረን እያረጋችሁ ነው ያላችሁ እናንተ ማለት እኮ የኦሮሞ ጭንቅላት ተቆርጦ በአይናችሁ እያያችሁ አይነት ሰው ማለት ሰው ሆኖ እኮ ሰባውነት ተሰምቶት እኮ ድምጽ ይሆናል። ይሄ ሰው ለምን ይሞታል? ይሄ ሰው ምንድነው ችግሩ ይላል እኮ። እናንተ ተመልሳችሁ የተቆረጠው የአማራ ጭንቅላት ነው ትላላችሁ። ጭንቅላታችሁ ይጥፋና እናንተ አይምሮ ቢስ ገባችሁ አይደለ? ካሁን በኋላ ዋጋ ያስከፍላችኋል ያላችሁ ኦሮሞ ጋር ካሁን በኋላ ኦሮሞ ሚታኛላችሁ እንዳይመስላችሁ። ኦሮሞ የፈራችሁ ኦሮሞ ፈርቶ አያውቅም። ካሁን በኋላ እያዳመሽ ወደ መጣሽበት ጎንደርሽ ትመለሻለሽ ኢንሻአላህ። ካሁን በኋላ እንደዚህ ተያይዘናል። ሲኒገናሚቲ እንደዚህ ተያይዘናል። ካሁን በኋላ አፋን ከናይሌ ዱአ ሰውን በርባዷማ ወሊገላማ መተከኛ ጉራ አቡ ፈደንደቆ yo gubanis accounti guban ha gubani mal na godan to dadani accounti guban je cillim ha godan amma ebdoch ana gefad amma take mira ke sabe yorin anjetan sa mira ke sabe tif saif qabbane sitifi ساي نجي أنا سي ستي تولي زنا جيتي ستايلي في مودين ها سي خيسا نجرو أوكي مورما بريسا كياتو مرامي مورما قوموكو مورما أوروموكو مورما إيغا كوتو مرامي أوكي أكاسي تفردو وانا ميرا كيسا بيف كباني سنانجا تاني فين كب مورما أبريسا كيو قويا عدي مرامي باندراتا كين ألابا لموتي دا مراني أفراني كذي دايما إجاكي ياناركي مورما أبليسكو أورومو سببا تقو مالي بدي تقو مالي أورومو توقفاف موراني إيه أوروموتي لفا أوروموتي مورامي بار لفا أورومو كيسات سلاغ بيا برا غندي إساني داك إلي مورامي رقوميتي بار لفا إسارتي مورامي لفا إسارتي مورمي إسا مورامي قدوتي برا أوسو جورتو كمورما مروغرو أكا بلي غراني أجيسانيس مورما مراني أكن
isaan waan akka isaan sodaan nuti kan isaan godhaa jiran nuti garuu akka jabaannee feerroo taanee lafaa kaa'uun godhaa jiran እንድንጠነክር ጠንካራ ህዝብ ሆነ እንድንነሳ ነው እያደረጋችሁ ነው ያላችሁት እንጂ እኛ ፈርተን ቤታችን እንድንቀመጣለን እኛ ፈርተን ወደ ኋላ እንድንመለስ አይደለም ዛሬ አንገስ ሲቆረጥ እኮ እኛ ጠንካራ ሆነን ህፃን የአምስት ዓመት ልጅ ተነስቶ እንዲታጠቅ ተነስቶ ሽጉጥ ይዞ በቃ እንዲተኩስ ነው እያደረጋችሁ ያላችሁት እንጂ ፈርተን ወደ ኋላ እንድንመለስ አይደለም እያደረጋችሁ ነው ያላችሁት ኦኬ copy linki godhami copy linki maaliif dhugaa jirtuun isiniin akka nu gubateetti hina fugaran jabaani seenaa hojjetee agarsiisa murataani seenaa hojjetee agarsiisa seenaa abbootii isaa seenaa jagnummaa abbootii isaa san deebisa jabaan himbo murataan himbo Iri himbo qarreen himbochu sinigale ulma dhiiraa namni olma dhiiraa ole himbo kananin sininjo himboina sabako hanqa yomi bocha mali bocha guma deebisun dandeessan isin ummata micire ummata nuti nama gooneen adda nuti ummata nuti nama gooneen ummata nuti nyaachisneen ummata nuti obasneen waan fedhen dubbadda khafede waan fede ja khafeena jibbani khafedes najalatan danta namarran kaayni warra nuti nyaachisneen warra nuti obasneen warra nuti jijjiirama finneefin nuti ajjeefamne akkamitti boonya bo nuti haati nurraa du'aa jirti bar abbaa dhabaa jirra bar ilmoo saayiba dhabaa jirra bar nuti joollee dhabaa jirra bar nuti obboleeyyin dhabaa jirra bar obboleessa oromoo dhabaa jirra nuti bar haadha dhabnee bar nuti bar harmee nurraa ajjeefamaa jira bar harmee oromiyaa nurraa ajjeefamaa harmeen bari har'a kabajaa isii malaa bar biyya san keessatti oromoon har'a kabajaa malaaf ummata sirna gadaatiin bulu har'a daatu keessatti isaan malaaf har'a kabajaa dhabee oromoon lafarraa harkifamaa jira oromoon kabajaa dhabee ajjeefamee ilmoon reefkarra ciisaa jirti bar kana booda malabbaa isaa kabajare yoo gabbaatee itti cabsite malee wannummaan sodaannee teenyuuf maal kana booda gabbaati warri social media qabde social media dhiibbaa guddaa uuma waan ta'eef qabaati social media kanarratti mootummaa hacuuca kana booda xiyyeeffannaa itti jeemu caafu kana booda xiyyeeffannaan keenya muummicha waliin malee boo'ichaa waliin miti je mucaan tokko maaliif ni beeytanii kana booda kan nuti xiyyeeffannuu qabnu mootummaa fi mootummaa qofa kan nuti uffachiise kan nu ajjeese kan nafxanyaan akka nurratti ficcaantu nafxanyaan akka feete nu goote nurratti qoostu mubaarik seenuu barbaaddee natti fakkaata namni seenuu barbaadan yaada wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh nafxanyani akka nurra ficcaantu akka laal minishaan harka barjarana minishaa jechuun daddeemtu qeexareedu turtee bar Senegalee warra gibbii warra karaara deemee waa xaxxaragutu arra oromoo kabaja qabdu haadha sinqee kabaja qabdu haadha oromoo kabaja qabdutti akka fedhe godhaa jiranii bar harkarra nurratti harka dhiqataa jiran kana kan nu godhe nuti arra nafxanyaa maali miti mootummaadha kan qabuu qabnu mootummaa fi mootummaa qofa maaliif isa akkanatti nu tuffachiise isa akkanatti akka namni nu tuffatu duraan nuti bariif kabachiisnaa bar wallahi wa billahi duraan laal tipeeleefi fudhadha nafxanyaa fudhadha nama feetan Somaalee nuti cabsinee firraa gaggeessinee jira bara biyya jirru Senegalee karaa dhufaniin Somaaleen kaatee gaafa nurratti kaatu nuti Oromoon nama firraa deebisee jechuudha nuyi takkaan nuti diinaaf gajjannee beenu karaa fedhan nu dhufanii karaa fedhanii nuti firraa deebisaa turre asii nu dhufan asiin deebisaa turre arra garuu mootummaan kuni akka karaa deeman harka nurra dhiqatu nuti uffachiise nuti si bolchina isin bulchina osoo naan jiru Oromoon hin boochu jee achirra bee
أرجعوا أورمون تكا بركنا بركنا جارادي دمي توقفا كيستي مورمي أورمو أبورامي أجرجتو كان بودا أورمو بلشاج رواري نونجتني إيجا إلمان أورمو دعاجرتني أد تركان في ولا رفقنا كان بود تيك توك كان قبضي مدني أبتشوم بلشاجرا أبتشوم مارج الأجرا أبتشوم جيرا ما أبتشوم سيفي ده غراك يتيف سيفي تو دندا أبتشوم كنتي منا كيتيف جيرا ما سيفي ده دندا ودندا كيتيف جيرا ما في دو دندا هذا كيتيف أبا كيتيف جيرا ما باستا في دقيقة في دو دندا سبك ياف بيك ياف جيرا ما واني في نيف الرامبود الررا كاسني أمني بكين جلوسان يويسا خفيسنا يتشو تبدو مبارك عن ساغرين ركبا الدولة سون دندو حافورن فرادنا ما فيكو تبادو يبدو كينيا باينا ما قدشي ساوني دي وما اسومني وما رايا قال وما رتمر دابني امني كينيا ارغسي اركمورا هرممورا دبتا توري سينادا جاري سمو امور ما تولاني وسودان دامنا يمتي اماريفان دبت تولا ارغسي تبدو اكاونتي غوتي تبدو مبارك اكاونتي كيس موتي فما جوتو سكانت فايدم تينت تولا እኔ የሚገርመኝ ነገር ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ማስተላልፈው መልእክት ቢኖር ማለት ነው ካሁን በፊት አርማሙራና ሀርከሙራ ጦትና እጅ ቆርጧል ሚኒሊክ ሲባል ህዝቡ እየወጣ ይሄ የውሸት ታሪክ ነው አላደረገም ብሎ እየካዱ ነበር አላህ ደግሞ የኦሮሞን ህዝብ ሀቅ ለማውጣት ሲፈልግ በራሳቸው ባንዲራቸውን ይዞ የሰውን አንገት የእጅና የጦቱን እየካዱ የሰውን አንገት ይዞ እጅ ከፍንጅ መያዛቸው ትልቅ ነገር ነው የኦሮሞን ሀቅ አላህ ለማውጣት ብሎ ነው የድሮ ትውልድ ስለ ድሮ ትውልድ አታውሩ ውሸት ነው ይሄ ነገር ታሪክ እንትን ተብሎ ነው ታሪክ ተቀይሮ ነው ምናምን እያሉ እየካዱ ነበር እናንተ ዛሬ የሰራችሁት የአባቶቻችንን ታሪክ እንደግማለን ብሎ እንደደገሙት ዛሬ የኦሮሞ ህዝብ እንደ ትላንትናው በአንድነት ተነስቶ አይደለም የኦሮሞ ህዝብ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ኦሮሞ ያልከፈለው መስዋዕትነት የለም ከባዲሜ እኛ ከምናቀው ከባዲሜ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ማለት ነው እኛ ከምናቀው ሌላው ቢቀር ማለት ነው የኦሮሞ ህዝብ ብዙ መስዋዕት ኢትዮጵያን ለማቆም ኢትዮጵያ ቆማ ኢትዮጵያ እንድትባል ያልከፈለው ውለታ የለም አሁን ደግሞ ውለታውን ተረስቶ ይሄን የሚያክል ግዙፍ ብሔር ይሄን የሚያል 60 ሚሊዮን የኢትዮጵያን አንድ ሁለተኛ በላይ ይዞ ያለው ብሔር እንደዚህ ተንቆ እኛ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ምን ተስፋ አለን ካሁን በኋላ ኢትዮጵያ ላይ ማለት ነው ምን ተስፋ አለን አይደለም በመሳሪያ በእጁ ወጥቶ ውጪ በሩ ላይ ቢቆም ማለት ነው መግቢያና መውጫ ማንንም አይደለም መንግስት የፈለገውን አካል ማሳጣት ይችላል ዝም ብሎ ውጪ ወጥቶ ቢቆም ማለት ነው የኦሮሞ ህዝብ መውጫና መግቢያ የለም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች መረዳት ያለበት ይሄን መቃወም ያለበት የኦሮሞ ተወላጅ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ይሄን ነገር መቃወም ማውገዝ አለበት በቁጥርም ሆነ ኢትዮጵያ ላይ የኦሮሞ ህዝብ ነው በብዛትም ሆነ በሁሉም ነገር የኢትዮጵያን ግማሽ አካል ሸፍኖ ያለው የኦሮሞ ህዝብ ነው የኦሮሞ ህዝብ የተናቀችበትን ኢትዮጵያ እኛ ምን ብለን ኢትዮጵያዊ ነን ብለን